Clear tu te chibai kan book masale chewa tun tuma hian kan content pon lampang thil tun laya khovel pumina kan ngai event le boipui mai covid-19 chungchanga thil thleng tlem ron talan velok kadua mani deuh khan China in Italy ram chom dol tura expat ti mathon lu chungchang chanchin thara kan hoa kha thil khan ka beng averin an chanchin chuizui ka chak reu maya nangni ponin ngai thak chak ve karena wangin karon chap chuk don ani covid-19 chungchanga hian khovel chanchin tharina pon chu vek lem lo thil thleng ngai nom tak tak a om ve ani kan hriat theuh angin tunlai covid-19 hrileng awangin khovel ram hrang te kan boi noi ani a he covid-19 lo chuan hmun China zowa chuan Italy hi atur saber amni ti po kan hria a voin ni som pakwa March aringot po he covid-19 awang hian mi jali samsari pangalain Italy rama chuan nun na an chan le ani kha Italy chuan heng ahar satna to chungchanga hian alo film khurtok lo na awanga anram chunga thil thleng chu poi an ti thule control zolo hial khopa an sa ani to ziapo khovelin areto a hetiang hi andin mun ani ta ka wang hian Italy chuan lo thelo na awangin European Union hena chuan damdoi man ruwa thei angte manga chanpuina anrama thon turin angen ta hialani amai ro chu he angan na hi European Union te chuan abese anga an chanle taklo awangin Italy chuan soiselin na atitak set ani ti CGTN all chuan atarlang ani karkalta Monday nikwa March akhan European Union te chuan darkan hile achan vezet dai in mukhomna e summit anti mai chu nain until rela hian EU hroi tu te chuan henat na covid-19 dar zau zel tur ven na le dolet na tan euro billion samni pangalai mai the chu anrela chu po chu a hlotling zo ta big chuang lo ani heng thil thleng hian EU ramte inkara in hriat thiam lo tonna athlen pha angti a hlom hlemaya Austria le Slovenia chuan Tuesday ni som March khan anram le Italy ram in rina border te chu kharin Germany le France te po in ven na le damdoi lam man ruwa mundanga thon chok tur chuan an nei abei tham ni in an sui ve bok ani voina Italy rama thil thleng le Italy in ama chon mekhi naktu ka chuan khoya emo antur velawangti asoi thei ha olowa tuna chuan Italy chu he virus tur saber te jingami ni in European Union hena chanpuina hial adil alongai ta a amai ro chu vandoi thak takin EU member te jinga engram hena changma chana kandong lo ani he thil hi European Union te inpum khatna tan thilpoi takani ti in Italian ambassador to EU Maurizio Massari chuan Politico website a atarlangani chuti rualin anbei seingam lo le rin phak lo lama changdai main China chuan Italy harsat na chu riat thiam puin an thei anga chum dol turin anron in volunteer thung ani China hian heri pui hi nasataka anlo tur tole anlo mong an pui na satto zia ria in Italy in antorna po hi an riat thiam pui ma rang takin an foreign minister le Chinese state chancellor ni bok Wang Yi chuan Italy foreign minister Luigi Di Maio chu phone manga be patin athei anga chanpui anin huam thu arila Italy chuan lom taka lo dong songin China hian face mask 2 million lai mai tonlut ngalin chuba ka chuan ventilator sing khat protective suit sing ni ba ka anin biak remna angin covid-19 test kit sing lai mai athon lut ngala chumai pelama China hian Italy chanpui torin medical expert team po athon lut hialani heng Chinese expert team te hi mi pakwalai ni in Shanghai Pudong International Airport atang Thursday chunulam khan damdoi lam thil ton samthum pakhat zat arit nen Italy rampanin an thlok chuakani expert team te hi Red Cross Society of China Vice President le Chinese Center for Disease Control and Prevention a an expert ni bok chuan kai hruain expert dang panga te hi West China Hospital of Sichuan province a mithiam berber te anni heng kong song songa thim na big nei panga tele medical expert pani te hian
Wednesday chuan Sichuan province atangin Shanghai anun pana Thursday ni som pani khan Italy ram anun panchun zum le ngal ani Department of Respiratory Critical Care Medicine West China Hospital of Sichuan an director Lian Zhongan chuan Italy le China kan medical system hi ain anglo view mai thaya amai ro chu emergency en kol thut an ngai nalaya ero chuan kan mi thiam te hian tangkai na tam tak an nei ka be sei tlat ani te in asoya chumi pialama chuan Italy an thlen huna chuan heng na wanga din mun thalo taka lo ding mek te hi thatakin an kai ruai thei ngai kan be sei bok ani te in asoi bok West China Hospital of Sichuan thoklai mek intensive care unit pediatric section an head nurse tang menglin poin ICU wa po an thiam na mangtonin tangkai takin na an tho thei ngai ka be sei ani te in asoya henat na alo chu lim khan atur te chan pui tura in pe sa in kabung ruanen ke intel sa a amai ro chu u hana an terlu te bejinga khan ka tel lo hlawa tuna po hian ama aya na sa in aveita chan pui tur hian ke in pe la sualani te in asoi bok ani ani na taka chuan kan riat angin China a hian henat na kai thar te hi ani telin an tlem til to ani ti kan riat rualin heng Italy rama an mamo an thon lu te hi China hian amamo to love ti na ani hau lova an foreign minister Wang Yi po hian China hian heng medical treatment le damdoi te hi alamamo em renga har satna po hi kan la to koreng ani kan la firhim big lova amai ro chu Italy hian heng thil hi rang taka an mamo thil te ani awangin pui kan du mai ani te in asoi nge ani China hian he COVID-19 dona konga hian nasataka pen chuakin WHO po he virus der zelo na tur atana donation po an pek thu minister Wang hian soikain he virus der zau zelo na tur hian ramsong sangin ke kan pen angaya he kan be na konga kan tho ho na atang hian ramsong sang ten inrem na kan nei thei ngai ka be sei tlat ani te in asoi Italy ram chuan he virus an ram chunga alo dar nuwa Italia cheng Chinese mi puite nasataka Italy sarkarin achom dol na le angai ven na awangin Wang hian lom thu asoya Italy hian chan puina amamo ani phot chuan kan thei ang kan ti zelang Italy chau poni lo khovel khoi huna poni se he na awanga har sat na to ka chan pui turin China chu ain huam rengani ti in asoi bok ani China sarkar hian Italia expat team atir su ama hian Iraq lai Irana te po expat team te tilutin chan puina om thei ang mangin an lo chan pui to a Asia ram chen khat heng Philippines te Cambodia le South Korea te po China hian lang sa lem lo takin COVID-19 do na tur hian chan puina damdoi le man sang alo thon lut to ani nimin pialok mai po khan China hian Serbia henat na kai noi awang bok hian chan puin ha thok tur expat team te atilut le to bok ani chuti lain India rama chungan voin ni som pakua hian COVID virus kai tharmi som pariat an ani ti economicstime.com India time chuna tarlanga international flight zong march sam ni pani atanga kar khat chung India hian ati to vek buk don ni in tarang bok heti hian India rama hian rikota alandanin COVID-19 vei mi zasam sari pathum omto zinga mi pali in nunna an chanto ani Northeast Bika hian COVID-19 vei confirm alo omlo ni in alanga chuwa chuan ngai thatu te khongaya chi ai boi ri lo torin ka cha du chewa chuti rual ro chuan thei anga lo in ven fim khur ero kan ti tur ani mithiam te thuron ngai thla in zom hramila kan taksa ral veng khol kan ti chak theina turin ei tu thale thailam chi te ei uarila kan chung ko zinga kumupa le natna ben von heng zun thlum emo thisen sa ang chi te kan om ani chuan an thi sel na ven pui ila athi ram chuan pon chuak tamlo turin kanin cha ani a ngai thadu te du dan ani chuan hemi chungchang bi ka hi thlur chho zel po kan tum anga WHO ina zo na rang a chan te po atul dan angin kan en ho zel don ania